clear tu le ngai thatu te chibai le vekule January ni somni pakhat sang ni somni parukania khovel buai chanchin thar langsar zual ilo ngai thaliangu French President Emmanuel Macron chuan nimin thole ni khan US President Donald Trump an Greenland nei atum chungchang soi chuakin Europe hi ti thai chian ilo ani lo le he ati thaina hi machon mai turani ti in US President Donald Trump an US in Greenland nei atum European ando dal na wanga tarif laka awau chanle na thu hi Macron hian aron soita ani World Economic Forum in Stockholm na January ni som pakwa tanga somni pathum sangni somni le paruk Switzerland ko pui pakhat Davos man meka French President Emmanuel Macron chuan European ngoi rengin ramchak berin dan siam ma se apom haulwang ti chu Donald Trump a khakle na tan aron soiti news agency Reuters report chuan atar langani a soichel dan chuan European ram pakhat thune inale dan chungnun na hi aveng him zelang khovelin lumle thian chu na le rong takin ronnek boipo ni se ti chu Donald Trump ming soi chuak si lo hriat thiam thei turin a soi Emmanuel Macron hi Trump nen hian private message in an inbia heng an inbia na thu then khata hian Trump chuan friends ram zusiam USA lak lu atanga chia tarif 200% thenga laka avauti Macron nen inbiak na screenshot po Trump hian social media lama ada chuakani Macron chuan invauna le intro sakhumna ai chuan dan kan ngai poi moin kan za jok ti thu asoi le kherani United States in Greenland nei an tumna hi Europe ram lian hobin an du lo na le do dal na an lan tira wangin Donald Trump chuan February ni khat sang ni somni paruk atanga Europe ram parial laka man tur tarif thar za 10% Trump hian ni thumkal to akhan apuang le der to ni kha Macron chuan US in Greenland lak atum chungchang hi soin ram pakhat thunei na chu sak tum hi pom thei chi ani lo tia soi Donald Trump tarif chungchang po topin tai ni lova chia ti pun hi pom zam chi ni lo abik takin ram pakhat thunei na le za omna nek bet zonga chelek ani ngat phei chuan ati ani US President Donald Trump an Greenland lak atum chungchang thu Times of India chair tu te ngai dan chu Trump malak na hi om katilo hulhual ti tu za somruk le panga anoma Macron do dal na hi ka thlope ti tu za som ni Europe ram chaktok lo wanga ni ti tu za som ngai dan nei lo za panga anom ve thungani US in Indo thlawhna Greenland a atir chuak vele ta Greenland chungchang a boruak aso san bilzel US televin Europe ram anding het zo tak tak angem le US chuan Greenland a military aircraft deploy turin atir chuak veta he Indo thlawhna te hi Pacific Space Base Greenland a achoblu aniang Europa Denmark tho puiram nei to member ten an sipai tlema zong Greenland a antir lu nuwa US President Trump chuan hengram te malak na le Greenland anei theina tura Denmark le Greenland support tu ram ten he na tarif ti pun alo vau to na chu du tok mai lovin Greenland anei theina tura malak na chu kalpui chun zom zela Indo thlawhna hial atir chuak ta hei hian Greenland chungchang a boruak ati so sang thar zual tabok President Trump chuan Greenland chu US tana security mun poimo ani na le Arctic region tan thlenga himna tan amomo thu alo soi to ba ka helai biala Russia le China malak na chu US tana himlo ani thu alo soi to chu wang chuan Greenland chu US in amamo ani ti in sum manga le emo in biak remna emo manga thutlu na siama duwa ma se hei hi konghar sa ani thu le Denmark le Greenland ram shroi tu ten ando dal zui wangte chu mai ba ka Europe ram chen khat ten Denmark thlopa sipai antir lu ta ka wangte hian US sipai chakna manga lak atul po a chu ati tur aniang tia lo soi to na chu tu na hian abo zui tran ta ni in alangani Denmark of Greenland US in nei atum thua hian in biak na manga malak na te kalpui ni ma se a lo tling zo lova heti lai mekin Europe ram shroi tu engmo za te chuan na takin an do dala amazing thap tu zinga France President Macron te German Chancellor Friedrich Merz le UK Prime Minister Keir Starmer te chuan tela Europe ram dang then khat po an telbok heng Europe ram shroi tu Greenland tana tran kho tu te hian US thilti hian soi sela ma se US President Trump hian heng do dal na te hi aza saklem lova adin na chu khong takina kalpui chun zom zelani
the North American Aerospace Defense Command norat chuan tuna Greenland a Indo thlawhna an thon chhuak mek chuan reilotea airbase a thlen tur thu tukin lam khan a soya norat hian a soizel danin he amhalak na hi US Canada Denmark ten Defense Cooperation an nei anga Greenland himna ta na malak na ani thua soi Europe ram then khatten tun haya Greenland ven himna ta na an sipai an thon lu thuwa Russia le China laka ven himna tan tia an ron chuan lamang deuh khan USian tuna Indo long a thon mek hi Denmark le a support tu sipai thlenga thon lu tu te epna tan tia soibik lovin Greenland himna tura defense cooperation an nei na chu aron chuan lam let vele ni in alang bokani US in Indo thlawhna a thon mek te hi Greenland a an airbase Pitufik space base a deploy ani dona he airbase hi Greenland ram northwestern hun a omani Denmark chu US malakna wang hian a in buat saina na sa vezel boka kan tarlan to thin angin a sipai te chu zona zot let lova chenghal thei turin alo sia tir to a chu mai ba ka Denmark hian out Greenland chu US in he chu atumani chuan NATO a top ngal tur thu le Greenland chu an thune na le an ramani thu alo chak chuak sal sal to ani kha heti lai hian Denmark le a tho puiram te hian Greenland chu NATO thazar noi tho ani thu le a ven him na konga po US chu NATO member ani awangin ven him na thok tu turani atia heti lai ya US in a tho puiram telaka ma alak na chu NATO mai ni lo khovel der thonna thlen thei ani tim USian adu chuan NATO member ani na angin chumi hnuaya tho na hnuaya Greenland a hian ven him na turin ma ala thei rengani atibok hei Europa NATO member te ngai dan po ani bokani ma se he du dan le ngai dan hi US chuan pom sak lem lo ni in alanga Greenland chu athu nei na hnuaya da chu atumania chumi turatan chuan ma ala zui mek bok USian hun rei tak atang khan Greenland hi leya nei alo tum to a ngai tu an le malak na an lo nei to boka ma se hei hi a lo tling theilowa tuna hian President Trump hian ron thar tho vele in ma aron la zui ta ama a an lo hlo cham to na ang hi President Trump ma bak nge ni dona lo tlin na ti chu US ma bak ani mek bok tuna hian Greenland a hian Denmark chon sipai zani vel venim na tok turin ada America heng sipai te hi nu ka le kangar lusua ka te an lo an oma ral thuam le aircraft te po a chop tel to bok tin Greenland a an sipai te hian exercise te nei in ma an la ani heti mekara hian President Truman NATO a atho puiram Denmark thop tu Europe ram chen khatilaka tarif ti pun a soi chuan heng ram te hi adeng na khol khol hlea anin kar boruak po engang zela chetur nge ni don ti chu zona lian tak om ania Greenland in chu na hian NATO ram te in lai chin na hi ati chezual meka Russia lam line tun nai te a Europe ram chen khaten Greenland a sipai an thon lu chu a helin aron soi sel ngala chu mai ba ka NATO ram te Greenland in chu na thuwa an ho tu ber US thil ti dan chu aron khak lang ve lek bokani NATO Secretary General Mark Rutte chuan Denmark Defense Ministry Greenland le Arctic Security chungchang poimo asoi puya heta hian tho ho na tha le in lungrual na a poimo thu an sei du na ma se Denmark chuan US ne na Greenland hlan chu pom thei lo le nol ani thu a soi Greenland chungchanga hian President Trump hian athuro lu manga sipai chakna man atul a amang ani chuan Denmark thlop tu Europe ram te hi an tangkhong zel ngamangem ti chu zona om thei ania in biak rem na le aleya lein USian Greenland hi kalpui theilo ani ngata sipai chakna amang ani chuan Europe ram US thazar hnoya in hampur ve thin tam tak te chu an mei a khup zui mai thei ani Europe ram te hi ram ho sa le thil ti thei an nia khovel op tu po an ni thin ma se tuna chuan US tel lo chuan kong sang sanga seramu an thur zo talo US awang hian anin hampur tila kan soi sual tam lowang chu wang chuan USC Myanmar ram ang taka ena do tur chuan Europe ram te hian chakna thasui an neangem hemia hian anin lungrual theiangem Russia laka po Europe ram te hi US awang main anin hampura NATO hnuaya an tho ho na po an ma chuan ani
Russia hian Europe ram te hi avau khum chera an tho pui ram te aruna chumi pialama Europe ram te hi arum thai thin anina taka chuan NATO chakna le thil ti theina hi US ania US ya ral bang ani chuan Europe ram te himna thleng hian adir thong hle don hei hi Europe ram te hian an hai lem lo ma se US tel lo ti thom anan tirive bok thin US tel lo hian ngena tak tak tur chuan voile khata puitlin mai chu thilar sa ani engponi se Europe ram ril ru hi chu US laka then than hi chuan akal mek ni te point alangani Greenland chungchang hian ngong anei zawin anei thui hle a ngong chatak anei chun zom zelangem le ilo thlir zelang America achethut mai the tunlai Iran mi pui nor na chuan je omlam apanemo ti lain Khamenei le US President Donald Trump te chu anlain vauton renga nikum khan US le Israel tangrawal ten anlo bom chiam towa Iran sipai lam an chemhan manglo an van boruak venim lam phei chu an lo lak hlol lova Israel pilot dual du tokin an virlut a du thala an vasapatal nuwa an nuclear reactor mun pui pui mo zong an bom chiat sak zui ta buai mai kha nia diktak chuan aya mol phole dan kha om chuang mi lo ma se Iran sarkar lam hi engine mo molte reng ni khonge in siam that kan nga ya ni e ti lamain an chetak tak an phu chuak zuya an nuclear mun pui te la chu chetak tak lo tlem te chawa chia Zionist le America hian an la hri ang ti in thu chu an siam zuya ma se a che thokhat zong aniang Mossad lam an ngoi wangwang Ali Khamenei phei chu thinrim lutuk or phiar tong in USA le Israel ala an khum zuya an lo bom chelutuk talwani poin ngoi renga na chunjom mial mai om Saddam Hussein ang deuh khan trong tam man chu an tel zui zel don ani mel he mai nikum toplama khan China siam J-10 fighter wal somli vel an leithar chu an donga ma se Iran pilot tetan nal taka man alhar khopang Israel en thatu pol mosa tho bok khuan Iran rama kheri chuan bu an khuar nget rap thlak mai sia hanin beile che ma se an cheman le tak chuang lo mai thei kan riat fowangin Iran rama hian sarkar du lo wanga norna mishing sang tela thi pha na hi alo thleng fo to a tun tum norna hian America chuan apui mai do nemo anti lain Donald Trump la chuan norhoi hotu te in that chiam ani lo chuan kan cheri lowang atile taro usia Iran sipai te chuan muang le anga in a hlopin an mirin lel zong te chu an man ta buai maya report then khatar dan phei chuan mithi ringot po sing khale sang ruk an tling to ani an ti ani Donald Trump hian kan be ri don lo an ti tak na a tunlai khovela president ro rum berle hlau nei mi lo Trump hian tik a hai le don nge ni in an ria an Indo long lian then khat le aircraft carrier te chuan Arabian Sea vela an position tur an thlang fel to nia ria tania Indian Ocean thliarkar kho har tak Diego Garcia an airbase po transport aircraft C-17 dual khat thlok lut le chhuak anom zur ta zut mai ni in an soi he thliarkar square kilometer somli emoleka zaw ni in British ta ania USian airbase atan ahman ho ani nikum Iran an bom tumpo khan oil le ral thuam poimo chek lok nan bira an man ani Greenland chungchang po a hot chho tol mai aram hi vuram kan tiang chi hi ni in mishing cheng po si nga emolek an ni Denmark hian direct a op chi si lo full independent ni box si lowin anopa khovel sigle sa danglam zela tun ma vur khon mai in tok sir khep khup thin kha an lo tuiral chho zela sumdong le Indo longtan ol sam taka paltlang thei alo ni tan ta China le Russia sumdong longtan Swiss Canal paltang kherlova shortcut rem chang lutuk alo ni ta ani hei America president hian angai theilo ani bermai ngai mo tur tingin Venezuela le Colombia te la chuan China le Russia nena oil alo shalrol nen South America ramjing mi tho Mexico te po angur zui ta chur mai ani hi Cuba po hi US tan mita bol lo tang ang ran ani to na kalain China ram ron lian zel hi dan ngai na om to silo
Atlantic tui pui hi chu thunun sam antum ani tila adik berang China ram ron lian chho mek hi nei to emo European Union point an thunun thei to lowani Greenland ram hi USA hian engtikong point la ka khilai long kong pui thar khi thunun atum tat don ani Indo pui zo hlim khan USA hian lei an lo deal to a an lo phal to lova Denmark hian kan ta tima se mishing cheng hi maktadwei an kai chho huna chuan independent an la puang tho dona chu huna chuan US tan thunun har sa to dona aul samlai chu in tram hian a ne chu thowin arinom NATO ke chiat ti vel mai chu tun din huna poiti phalchi ani to lo tunlai hian European ramten NATO ni lo America telvelo na defense lam kai hnoi Paul Thardin antum ani ome mase tram hian apoiti lovang China ra lo lian zel turba ngai mo anei lo America first ti thupuya nei tu ani tlatri Taiwan lampo China chuan military drill pui tham tak ala nei khum vut renga Xi Jinping la chu China first ti thupuya nei tu ve bok alo nia Taiwan hi tharum mangin beita chi asela USA nen hian ral thumun do tura thuthlung nei ani chialo na hian USA hian a chandu tak lowang tia ngai dan nei po an kan le nuk to mase tun nai thleng khan America siam ral thuam changkang ber an la thiar lut ve chara Taiwan hi lomal chanta po ni se chhun pachanga khoiwan real bu lak tumang mai ani dona China hian ngada dapang lek chuan apal liam mai don lawani Ukraine le Russia po an lain nekton chor renga tunang hona Ukraine le Russia ram thlasi khobo rap thlak dan chu khovel chanchin a mise helming thang panni Napoleon le Adolf Hitler te po zornap kapa lotlom to tu kha ani France Russian war sangkhajre som pani kuma Napoleon sipai rual ten Russia ram optuma an beitum khan sipai noi nga zet an thok chuaka noi thum le si nga lai chu khowot tur chuak zo lovin an thia tam tak man an ni zui ta ni Indo pi pani na khan Hitler khan a bei vele ngot maya German army te tan chiat na thleng zui chiang hle khami chum juni somni pani sangkha jakwa somli le pakhat atanga mei sangkha jakwa somli panga khan German sipai noi somnga zet an thok chhuak kha ania noi somli le panga lai an thi an tor zo lo ber mai chu Russia ram thlasik rap thlak pui mai kha ani Russian ho ta ne ro kumtin an lo tol thin nga an lo nei to ani sia German lam kha an tlom lo theilo ani tuna chuan Russian lo ni ve to tho nam bilanga nam hoi sen le kol ve ang reng tak Indo puilai po turna se berle tha tho nem ber Ukrainian ho an Indo ania Russia hian chulkar khalek chunga mom vek mai om hei kumli mel chu an mu an be sei tareng mai ma se Russia lam hian electric power siam na khol pui an bom chiat sakna sa Ukraine lam hian thlasikan turna sa le ome ma se tlom lam chu an la tum chuang lo Russia sipai te hi Ukraine lam report dan chuan nuai li an thi to an tia Ukraine lam po nuai tel ni in mithi an chiar to ani nikuma Alaska Trump le Putin summit kha kan la theu nge yanga khata khaneng thu tenge an soidun ti hi tun thleng hian puanzar alani mi alonia Russia hian Ukraine ram Donbass bial nei se chuan China hian Taiwan nei boxela USA hian Iran oil hi thununin Greenland hi nei boxela hetiang deuh hian an lo in rem siam rureng lowang ti asoi thei mi lovani Japan Prime Minister thar hian China in Taiwan abe vai chuan kan lo uipui tuilian thir mai don lo alo ti za umai peka puji jingpinga thinrim ameng sala na sa le bokani Japan PM Sanai Takaichi in China in Taiwan arun chuan Japan tan po alhom tel thei awangin sipai changna kan man ve angai mai thei atia wanga rampani te in ngur chuan khodang an la hoi thei meulo China chuan Japan laka alungoi lo zia atilang zela Chinese mi puite chu Japan tlo lo tura fuin Japan rama Chinese khwal zin an tlem tial mek thlona cancel po atam hlea thamasa ain za somnga le paruk zetin thlona cancel apung passenger tel lova service thuam su kumin January atanga September thleng khan Chinese mi maktaduai sari point pali pariat vel zetin Japan hi
an tlo to ani kumina Japan tlo na saber nam an ni mek Chinese khwal jin te atangin Japan hian sum alu tam hle Japan a Chinese khwal jin an kiam ta ka chuan hotel restaurant le sum don na dangte sum lak lu atlaniam tan meka abik takin sum don na te dewin an tur zual Japan rama Chinese le kha zirtum thul le te po anom chho meka Japan atanga luilam sa lak lu po China hian a khap le ta bok tunari chuan China hian rare earth elements lama Japan trek ala soi ri lawa Japan rare earth elements mamoza somsari vel chu China atanga lak lu ani nikuma khan China rama Japan thil thon chuaza som vel chu semiconductor chips siam chuana man ro changkang tak tak le akai noite ani thileng po electric current tlem kal theina ho hi semiconductor antia silicon le germanium chu alar beran ni mantla ka chua turin 11 dang nen bel bom tira song bol fe atul thin semiconductor mantla ka an siam to mangin transistor an siama transistor tam tak khom chu semiconductor chip ani chips tel lo hian smartphone le computer thailo Japan hi semiconductor chips changkang tak tak siam na khol le manro changkang siam thiam takania heng khol changkang te hi China chuan Japan atangin alalu thin ani US atang hian China hian semiconductor chips alalu thin boka Japan le US hi antran rual chuan China semiconductor chips lak lu anti boy phathein arinomani ngaidam deal na China hian an duwa Chinese foreign minister Wang Yi chuan Japan chu in lam leta athu soi suala ngaidam deal turina phuta Wang Yi chuan Japan swai tu in Taiwan chungchanga sipai chakna man alo soi rive hi amak le mai soilo tura soya pello ramri apel tlat atiani G20 samita Japanese PM Takaichi chuan China nena in biak a shelo thu a soi rualin Japan in angai dan fi afai taka soi kha apoi mo tlatani atia Chinese Premier Li khiang nen po he khom puya hian anin biak lo thu a soi ngai dam dil lam alang ri lo Takaichi hian China nena ngai dam a dil chuan ama thlop tu puiber right wing conservative ten chaklo na a an ngai thia hei hi Takaichi hian aven thon ba ka middle ring het le hoi sen ani ve sim bokin alang hetia China app ngam ngat awang hian anrama Takaichi approval rating asang sot leya chu wangin ngai dam adil lo mai the nakin hunero kan soi thelo Taiwan atanga Japanese thlerkar naiber kilometer za somvel a hla a yona guni thlerkar hi square kilometer somni pakwa vel ka zawni in mi sang khale za sari vel an chenga khwal jin ten an tlona saviau thin yona guni hi Okinawa prefecture huam chunga omani prefecture ti hi Japan ram chen than soina mayania district kan ti aya huam zaw le thune ina nei sang jok sini in sap tonga region ti tlukpui ani ber he tong kam hi Japan le Greece a man ani bera manline France a man ani thin bok he thlerkara hian Japan chuan an mani siam chuange medium range type 03 chu surface to air missile da atumta chu ti hi medium tinania kem som nga vela hlale kem som vela sang aka phani type 03 interceptor missile hi mach 2.5 vela chakina thok theya a radar hian arwalin target javel amanin a chui theyani hebaka hian type 24 directed energy electronic warfare man ro te po da tumani directed energy hi laser microwave le thil dang mita mu thelo manga melma beina ani electronic warfare system changkang z news po da aloni to bok yona gunia hian US chuan vor patriot air defense system po sa to he system hian missile chi sang kilometer za somruk somnga le som level ka phate akap chuak theyani patriot hian lampuma nei vea face array tracking radar to intercept on target ti na ani du amai Japanin yona gunia type 03 missile system da atum hi rinang nge in China chuan asoi sel na sale helai bora boruak ti so sang zwala Japan chu apuani Japanese Defense Minister Shinjiro Koizumi chuan yona guni hi cholni khana tloa China in helai boral muanna ti kholova apuna chu thil diklo atia tundin huna he thlerkara hian Japanese sipai jani somvel anom me kani yona gunia US Marine September thlachang khan US Navy peng US Marine Corps te chuan damdoi elein tur thilda vo na le chia drup na athlen thuta manchi manru sang te yona gunia kabiura pota anlo phurlu cheu to
fuel thuna turte an siam thar bok US Marine te chuan an helicopter lian le chak zet Sikorsky CH-53E Super Stallion te po an mang US chuan leilung chia drupna a thlen pal thuta che dan tur zirna ni na soi mitam takero chuan China laka Japan ven himnan Yonagunia hian US in sipai mun pui thar din atuma an nga yani he thlerkar hi zima wangin ral tuam lian pui da chu arem chia lo mai thei mase Indo na taka chuan he thlerkar hi apui mo na hi asang leang USian kem za somriat chuang ka pha anti-ship missile system Nemesis chu ada theome Nemesis sian Miyako Strait kaltanga Chinese Indo long kaltum te po alo ven thei arinom China tanga Japan rama US sipai omna nai ber chu Okinawa thlerkar ni in China tanga kilometer zaruk somnga vela na ani he thlerkar a hian US Air Force te mun pui Kadina Air Base lian zet aom US Army le Navy po omin an vain singni chuang fe chuan ni Japana hian US sipai an vain singa chuang dai anom kan ti to kha First Island chain hi Kamchatka Peninsula le Kuril Island Russia tanga intanin Yukru Island Yonaguni le Japan thlerkar dangte Taiwan Philippines Marlam le Borneo Island te ahuama First Island chain khotlang lam hi atuya thuk lova aruka submarine man na narem lo hewang hian US le trual pui te chuan Pacific Defense ta China inluling zual tur lo ven rem changa First Island chain hi an mang mek Pacific Defense laili le China dai dang tu ani bere US le Japan tang rual chuan First Island chain nuai Defense chuata chuan sound surveillance sensor khol changkang anda te ubuka kemza somnga chuang o in Facebook te po anti chinani sasus khol hian long submarine le torpedo ten tui anti jet le ri an siam chu alo man zung theiani China hian submarine pa ngai somli pariat le nuclear mangsom pani vel ania ngai ania Indo na Chinese submarine le long tam tak an che thuk chuan sasus hi abuai angem ti zona aum ve soilo ka har sasusi Yonaguni thlerkar noya po hian aum vekani ral thuam siam thiam Japan Patriot Air Defense System in Aman Michelle Tharber PSC-3 chu Mitsubishi chuan Lockheed Martin atanga phalna nein an siam chuaka maniloka US a thon luani azatero shiat anilo US chuan Ukraine athlobna wangin he Michelle hi anei tlem ta dewa Japan hian apuyani US tiloram danga ero anthon chuak lowang Japan chu US tilova Patriot System aman tur Michelle siam tu chun anitani Patriot System in Michelle aman ho hi alomin MIM 104 antia PSC-3 MSC hi achang kang berni in hit to kill technology among PSC-2 khachuan blast fragmentation warhead among ani Patriot System Michelle launcher M901 po M903 ya upgrade to money Japan hian American Michelle larle rintak AIM 120 air to air Michelle siam lama US apuidon boka Michelle chataki khovela du tuan tam leya US chuan a supply ne lo leklekani US Department of State a deputy spokesperson Tommy Picot chuan defense lama US in Japan atho puina chu angai renga AIM 120 hi Gripen F-22 F-15 F-15E F-16 FA-18 F-35 le Eurofighter Typhoon atang tia ka chu thei vek ania leila matangin nasam manga ka chu thei ani bok arin tlak je Indo na taka fin fia aloni fo to ani Japan rama US palai George Glass chuan Washington in Japan athlop tlat thua soya Trump alo soito Japan ne na engpo atula piang pek alo tiam to chu asoi non le China che dan chu thinur thla ka ti bok atul top khoklowa chuan ral thuam chu man lo ringila China hian ti theile ral thuama man thei anga Japan po nei lo ani bik chuang lo kan soi kim seng lo zo kani Japan hi na sajo kin ral thuam lama atlan ve tameka achan bulpui pakhat chu China hian Philippines po ati boy fo chin ti kan cheve ko me First Island chain vela khian US le athual puiten China hi lodang lo ta se Pacific Defense ta hian China hi avoklal len le in arinom Japan PM thar takai chi hi chuan mi ti lom le ton ti vel ngai tu lovin angai dan le atum tlang taka asoi phong awangin he boy na hi ein tran kha ania kan ngai dan dik taki dot telovin tlang takin soi vek chin ni la mishing te inkara le ram inkara po boy na
a chuak tam thin ria ome midang ramdang ti lom nan dot kan lo soifo thin alo ni Japan PM ero chuan dot a soi velo takai chi hi a huai sen ti anom rualin a che dan hi a thlak ti po anom aom theang thil pakhat ero a chiang aram Japan ada ma saber ti hi Japan Prime Minister Sanai Takaichi in tunhaya Taiwan chungchanga thu soya wanga China nena inkar boruak chia siam thatumin tholeni khan Beijing aram pani ayote anin bia China Foreign Ministry Department of Asian Affairs Director General Liu Jinsong le Japan Foreign Ministry Asian and Oceanian Affairs Bureau Director General Kanai Masaki te chu in biain China hian anram kainoya Japan PM in thu dik tok lo le buai na thlen thei zonga thu a soi chu su turin an phu tani Japan chuan an ti dik lo chu siam thain China mi pui hne na chiang takin a hril fia turani atia China hian Taiwan hi aram china angaya wangin Taiwan chungchanga Japan PM lo tong chu anram chung in rel bolna in rola an puani Japan PM hian November ni sari khan Parliamentary Committee hne na November ni sari khan Japan Prime Minister Sanai Takaichi chuan China in Taiwan optuma abei ani chuan Japan in rolin an sipai te tir an niang ti in asoyani athu soi hi China chuan a hel hlea anin kar boruak po chiat pha zui hle Japan rama jin lo tura an mi le sa te an cha wangin Japana jin tummi nuai telin an ticket an refund to bokani abul pui Japan Iron Lady Japan me PM ma saber Sanai Takaichi chuan karma sa khan China in Taiwan a bei chuan Japan ramtan dam kho chua lo hial a lawom dona wangin sipai changna man atul mai theinin national diet an parliament a asoya China ngai dan ani lo te tunma Japan try tu te kha chu Taiwan chungchanga hian an tong phim khu thin le Takaichi ero chuan angai dan tlang takin a soi phong mai Takaichi hi me chadang lam ani ve shim rock music a bikin heavy metal ngai na tu ni in Iron Maiden Black Sabbath Deep Purple UFO tivel angai thlachin ani a stress changin drums avochin bok British me PM masaber Margaret Thatcher ngei kha idol ani Takaichi hi metai marum rut an ha in PM mai ani boka zana darkar nivel bak amung ailo amu driver chu darkar nivel ani manilo ka po a sarkara mi pui mote chu jingdar thum vela meeting turina kai tholom Japanese te hi na an thongna sa in an mutlem tlang pui shima na tho har na sallu tu ka wanga thina karosi te po are tak tak theilovani nupa na thok te phei chuan zanlama an ti thei ti peilovin Japan rama nau piang an tlem tial mek bokani Japan me che PM ma saber ani nalom atum danan zoin na tho ti na changa ruai chele function ti lamalang lo chu tiang mi chu Japan PM thar hi ani politician tam tak chuan englok na nge karama tang hian kele ka chung te hian kan te lang ti an ngai tua bera Takaichi hi chuan karam ta nge ka tiang ti jok ngai to in mut po akham ngai lova avun point atuar ramta na in pe ani engineer khan eksa Osaka a China palai Jiujian a chuan Takaichi thu soi chungchang hi ngong bal lo lor ve se khi chu tan bun mi atur ti in a komena anua adilit le Japan Foreign Ministry chuan Japan rama Chinese palai chu an ko wata Jiujian a komena wanga an lungoi lo thu an lo silve le shep Chinese Foreign Ministry point Japan China rama Japan palai an ko ve a Takaichi thu soi wanga an lungoi lo thu an lo silve le shep bokani Chinese Defense Ministry thu puang tu jiang bin a chuan Takaichi thu soi chu a hlau omin a don toi thlak atia Japan hian history atanga injina chang shelova Taiwan chungchanga aloin rol ve a sipai chakna mangani chuan Chinese sipai te hian Japan hi anwei phervekang atia heta history ati hi Indo pui pani na Japan tlom asoina ni China chuna khole tuite chu Japan rama jin lo turin thurona pe a Takaichi thu soya wangin Chinese te chu an him lo an hlawani Chinese Airlines pathum chuan Japan jin na tur thlona ticket chu a free in full refund an pek thei thu an puang bok Japan rama Chinese zero lai tele lekha zirtum te chu film khur tura thuron pek an ni boka
Tokyo a Chinese embassy staff te po zana pon chuak lo tura ti an ni Taiwan chuan cholni zinga khan anram boruak a Chinese sipai thlawhna somthum le Navy long pasari an mu thu an puang ani Manilo khan China police te chuan Taiwanese social media influencer panni in lak sandu na thlop zonga content siam te chu wanted an puanga man an ni theina na puitu hena dollar sing thum le sanga pe kan tiamani Taiwan Rural to Democratic Progressive Party atanga legislative member Puma Sena chuana mania Berlin Germany atlowa Sena hian ramdanga azin lain China in mantira about thule alau lo thu asoi China chuan Taiwan independence du tu te chu an mangang towa chet lak ngai na an setalo atiani Sernung re thelo le senkaku kumsang khazaria somko le palivel dai to khan China of two King Dynasty chu Japan in Indo na ania Japan chuan Taiwan le Korea of zui kumsang khazakwa somthum le pakhata Japan chuan China rama Manchuria runa Japan in ne na chang Japan chuan China ram za somni panga borvel chu au pani ti chuan kumsang khazakwa somthum le pasari atangin ti takzetin an Indo le a Indo pui pani na ani chonghal bok kumsang khazakwa somli panga Japan chuan tlom ta China an chuasan King Indo na te hian voin thengin rampani te inkara Sernung alom ti theani khati hun laya Japanese hoka an nun rongin an kol na samai sia Chinese hoka an lo ti du da chin mani Nanjing masakharan ti te po kha kan cha chino me hei hi Chinese hovin an theingil theilo tunma tanga Japan le China an loin khik khak thin na chan pakhat chu East China Sea a Senkaku Island clear karom khom anin chu wangani Chinese Coast Guard long paliral thuam pai te chuan he clear kar hi an vil le vut mai Chinese ho chuan Dayu Island an tiani Potsdam Declaration khan Taiwan le chevel clear kar Senkaku tiamin chung te chu China nena pekir turina tia khati lai khan Senkaku kha Taiwan rampeng pakhat ania Diau Tai Island tiani kumsang khazakwa somsari ple pakhata US chuan he clear kar hi Japan omna hnuaya ada mase neilen teina nilawin enkol lailok tura tina aniber Japan chuan kumsang ni chawa arambung pakhata puanga aming po Senkaku Island an tiani henga wangte hian Japan China le Taiwan te chuan he clear kar hi andrama an chalvek Japan thun hnuaya aum mek thung Yodo News Agency in mipui ngai dana lakna Japanese mipui za somli pariat point pariat chuan sipai chakna manga China e pan thlopa midang za somli pali point pani chuan an thlop lo abak za pasari chuan ngai dan an nei lova mase Japanese mipui za somruk point pali chuan an PM tharin defense lama sum tamjok se na tumna chu an thlop thungani Asia khomol puya Indo pui pani na ti top nan le US in Japan a opna ti top nan San Francisco Peace Treaty chu kumsang khazakwa somnga le pakhata khan ram somli le pakwa ten an ziaka hemirwal hian US Japan Security Treaty zia telani bok kumsang khazakwa somruka ennonania ataka man ngalani Japan chu melmain abei chuan US in apuyang ti an ziakani nuclear umbrella te po atel atulani chuan Japan ven himnan US chuan asipai chakna zong nuclear tiamin amangang ti atel bokani Japan hi US rampona US sipai omtam na ber ania US sipai singa chuang fe chu anlong leral thuam fam kim nen anin chobrup mai kumsang khazakwa somli le panga a nuclear bomb ngong rap thlak tak an tor hnuwa Japan chuan Indo huat na lam awon ta anram dan puya te po antel hial nuclear ral thuam po an scientist ten siam thiam ve thowa ngai nima se tun thlengin an nei du lawani anram dan pui article pakua na chuan sipai leral thuam chu mani in Vietnam chau a nei tur ti en ziaka hei wang hian an Air Force chu Japan Air Self Defense Force Navy chu Japan Maritime Self Defense Force Army chu Japan Ground Self Defense Force an tiani mase China laka in vena tulmia wangin kumsang ni somni le pania tangkhan Japan chuan nasazokin ral thum lamam aboi pui veta nikum maya pokhan Japan hian US siam tomahawk missile zalia leibela Mitsubishi point missile thazet turan siam me kani machop tam tak an nei mek boka
tun haya ral thuam lama Japan malak dan le Indo in peitura a beidan hi soi chiam tura China chu du duwa tal tir atum bik lawani kumina US nen AIM 120 Michelle anram ngeya siam dun turin inrem na an nei boka US Secretary of War piti hekset chuan hei hi China laka inven na turani thua soi vek se na nilwa boruak le tui pui bika Japan theina tlang pui chau enila Japan hian fighter jet chithum aneya US phalna in F-15 fighter jet be chanin Mitsubishi chuan twin engine F-15J le F-15DJ avain chani som pathum velan siam man ngal mai theisa somnga panga velan neya an fighter jet nei tamber ni in Peace Eagle ti mingan pe ani ral thuam chang kang jok AIM 120 Michelle pai theitura upgrade mek an nibok Mitsubishi le Lockheed Martin te fighter siam dun Mitsubishi F2A man mai thei somruk pani vela nei boka F2A hi General Dynamics siam F-16 fighter Falcon be chana siam ani General Dynamics hi annuwa Lockheed Martin in alei F2A hi 4.5 gen fighter angai ani bera Viper 0 ti minglem pe kani F-35 Lightning II hi man mai thei somthum le paruk velan nei boka tin Japan hian F-35A hi za pangale F-35B somli le pani order bel to bok tlem in adong chho mek zel adon ki huna chuan F-35 nei tamber pol ani yang Japan hian UK le Italy te thopui mekin Global Combat Air Program noya 6th generation multi-role steel fighter jet nei atum meka kumsang ni somthum panga vela service tir man antum meka ni US siam Sikorsky UH-60 Black Hawk be chanin Mitsubishi chuan UH-60J helicopter siam velea somnga panga velan nei sipai le ral thuam bungrua phurna Boeing CH-47 Chinook be chan bokin Kawasaki company chuan helicopter siama som pasari velan nei ani Japanese drone tamjok hi US siam ania an mani siam pon nei nuala Ukraine ang MMR drone mangna satur chi ero an ni lo mel submarine somni pali patrol vessel paruk sipai te phurtu le puitu long amphibious assault ship somni pakhat frigate paruk le destroyer somli pani baka minesweeper somni pani an nei ani aircraft carrier anei lova helicopter carrier ero pali ani Japanese destroyer long pariat te chu US siam rin tlak zet mai Aegis air defense system a thuam an ni khovela Japan hi sipai le ral thuam lama pariat na ni in China hi pathum na ni takai chi hian kumsang ni somni pasaria chuan Japan GDP atanga chu ta za pani vel defense a man atum me kani ramdang ti boi du lo Japan chu lo thei lowin ral thuam lama atlan ve ta viau maya an PM thar noya Japan hian na sazokin China laka invena turngai angai tu adon ti achiang reng mai China hi Philippines nen po South China Sea vela thler kar in chu mekle in khi khak deuh reng an nia adang po soi tu ralom nual China hi khovel op turin ti finria ta ro relangai ti sa thiam ber ani hialome boruak so sang zap dai turin Japan palai ti chuan China an vapan tange nge ti hian tong kamin an Indo wanga an du tok vele mai ibe sei tiangu khovel hian Indo na dang amomo to si lovani Fujian a fu chiang donem India din hunenge ni vele khovela hian aircraft carrier neiram pariat anoma US in nga berin som pakhat jet ane China in pathum anei ta UK India le Italy ten pani cheu nein Russia Spain le France ten pakhat cheuan nei bok aircraft carrier ni chialo longte deuh helicopter carrier nei po ram pasari velan China chuan South China Sea a hainan thler kara Sania kwa tangin CNS Fujian chu a commission felta Chinese aircraft carrier zinga electromagnetic catapult thiamna mang masaber ani Fujian hi US aircraft carrier USS Gerald R4 data he thiam mang le masaber ani bok China chuan Fujian ma hian sandong le liaoning ani to ti kan thebekin karing China chuan helong lian mingatan hian Taiwan naiber tu China ram province pakhat Fujian ti mingkher ape ani direct tak nilova Taiwan le khovela vauna angai te po an tam mai Fujian hian Taiwan chevel tui pui chu avil deuh chot rin ani bokani
US longlen mangtara metar zathum somthum le pasari vel chata sei USS Gerald R. Ford chu tundin huna ko vela aircraft carrier lian ber le chang kang ber ania aming hi Indo pui pani na lai vela US Navy ta na naro pui tak lo thok tu anua US President somthum le pariat na nizuita Gerald R. Ford she jeng nana phu ani CNS fujian hi toy te in kan bi chiang le kang a sei zong hi metar zathum som paruk vela nia alai zong hi metar som sari paruk bor vela ni arek lai deu hi metar som li bora lai ani thung thlawhna som le tanga som ruk vel leng tura chu tani full lo tin ton singriat chuang a phur thea mishing sang ni tanga sang thum vel an leng bok fighter jet J-35 J-15T le inen thlak na warning atana man thlawhna KJ-600 te chu helonga hian an tum thea an thlok chuak thei bok ani fujian hian tui ti so na pariat ania tui frinja tui hiblu ni in a lawangin reserve osmosis mangin an thlifim le phot thina tui thlithim sa ti so turin lumna na satakan mamua he lumna hi diesel manga siam chuani nuclear chakna amang velawa tui emo tui hu manga phu virchi khol chial nei turbine chu tui hu sa lutuk chuan a phu vir ta chiama turbine vir hian generator ati vir le chonga kolphetha tam tham tak a in siamani he kolphetha hi electric motor lian zz virnan manani electric motor chu kolphetha chakna chet na tha a chantir tuani entirnan tuipam khol le ceiling fan te hian electric motor an manga he force vir tak hi fujian propeller tivil kaltir thei tu chuani aircraft carrier nuclear mang hi chu kumsom hi atanga somni pangadan vela a nuclear fuel hi thla ka ngai chau la angai chau lain fujian hian ralmon lai chuan diesel thlakhat emo thlakhat le achan ve dana thun amamo tura ngai ani aircraft carrier atanga fighter jet thlo chhuat tir le him taka tum tir hi thilna mai lo takani tundin huna chuan short take off but arrested recovery le catapult assisted take off but assisted recovery te man ani ber stobar mang aircraft carrier malam chu anti ero emo ai thina hei hi boss gi jamanti longlen chuat oi chawa chuan fighter jet chu full afterburner mangina tlan chho waka a thlok ta thina ni stobar hi amana tlomin enkol aul sama mase fighter jet le thlawhna ri tak thlo chu anan a chi vak lo fighter thlok chuak tur pui tu force dang aum lova a chuat oi ringot chu fighter thlo pui tu om chunani fighter jet aron chumin anojil hnuai tangin hu karon chuaka chu huk chu longchuata kebula avain bata fighter jet chu ading thin hei arrested recovery chuani catapult assisted take off but arrested recovery hi soizom lo loila chinhi omin tui hu satak mang chi le electromagnetic aircraft launch system mang chi te ani steam base katobara chuan longchunga tuiti so borbor na boiler om nual thin boiler a tui hu satak chu cylinder lian tak steam accumulator a muk thatakin kanei rong bol na LPG ang deuh hian da ani steam accumulator chu longchuat hnuaia cylinder lian panhi te nen pipe lian puipuin a in zoma longchuat hnuaia cylinder lian panhi te hi an diameter ringot po fit ni don te ani thin heng cylinder lian panhi chunga chuan tui hu satakin anorkal thei tur piston om ve ve cylinder panhi chunga piston te chu tui hu chuan chak zetin anorkal thei ani heng piston te hi longchuata lor chuak satil an ti mai nen chuan a in zom le a satil chu fighter jet ke inkara thira chuan an vuata tui hu sajet in piston anam kal rualin satil chu achison ve zelta fighter jet chu chak zetin atlana athlok chuak theita ni katabar chinhi na chu fujian in aman electromagnetic catapult system hiani EMALS a chuan diesel emo fuel dang mang generator mangin kolphethan siam chuak phota chu kolphetha chu linear induction motor ti virchiam nan an manga linear chu line emo ngil ti na ni omzia chu he motor ina force siam chu hi force ngil chi ani ti na ni he mu theilo force ngil hian fighter jet thlok chuak tur chun da takin alo nam ve ta tlan thui ngai lovin a thlok thei ta mai ani heng linear induction motor te hi aircraft carrier longchuat noya anom fer fur mai ani heng motora golpetha lu hian ati turti in force an siam chuak ta ni ceiling fan kan ona current mangin avir ta chiama
force virtual ain siam wangani heting deuh hian kan mi thla theanga ma se imal sa chuan a force in siam chu virtual lovin angil chi ani thungani generator ti virtur hian tui husa a man thei thobok steam chuan generator nena in zom turbine chu phu viranga chu chuan generator ti vir le chhongin kolphetha ain siam mai don ani Indian aircraft carrier te kumsang khazakwa somnga le pasaria khan ama sabiratan India chuan British aircraft carrier HMS Hercules chu an siam zo mai na leya India mamo anga siam zo ni nuwa INS Vikrant ti mingpu in kumsang khazakwa somrukle pakhata service tan kumsom thumle prukvel service nuwa kumsang khazakwa somkole pasaria choltirani India chuan kumsang ni palia Russia nena tangin Admiral Goskov aleile a ti khotlai fe ani nuwa kumsang ni som pathuma Indian adong chowa hemikuma hian INS Vikramaditya ti mingpu in a service ngala sum tam takse nga tuai tharma sakani INS Vikramaditya hi metar jani somrial le panga vela seini in metar somrukvel hlayani metar somrukvel thawa sangani bok room sangni zanga velomin mishing sang khazarukvel phur theya fujian ang bokin boiler pariata nei ve a diesel amang bok diesel ton sangriat vela phur theya fighter jet le helicopter somthum le pa rukvel phur thein avain ton singli le sangli le zanga vel arit aphur zawani Indian aircraft carrier changkang berchu INS Vikrant ti le ani General Electric Siam LM2 2500 gas turbine engine pali amang metar jani somruk vela seini in metar somruk pani vela hlayani metar somnga pakwa vela sangani bok INS Vikrant hian fighter jet somthum le paruk vela phur theya ton singli le sanga vela phur zo bok chhong som pali aneya mi sang khazaruk somli le panga phur theim room sang ni chathuma a corridor ngot po KM riat vela thuyani stobar manga thuamani bok India chuan INS Vikramaditya hian adai reivak to lo ti siain aircraft carrier thar siamari ruk meka aminga INS Vishal ti tepo ari mek ton singrule sanga vel phur thei turani mel US company General Atomics puina in Fujian inaman emails manga thuam tum ani arinom kumsang ni somthum palia tanga sang ni somli vel antin zon ve mek Indian aircraft carrier thar tur hi nuclear chakna mang tur nioma soi thom po awma helong siam rod na hi Defense Acquisition Council chuan ala pom chi alowani China chuan Pacific Ocean Indo Pacific Vel chu nge zo ka khwa kratum meka hemikong a hian Fujian hi aman tangkai via warinom Michelle nuclear ama la India omtinuam lo khapa chakin ma ason meka tunhaya China chuan hypersonic missile thar prototype enchin tur ti maila asiam chua thua puang lebok machnga aya chaka thlokina pianji atidang lam theini nan chal a thate chu atu hluna ti chuakin ati thlum lut le thei ani ome Chinese mithiam te chuan hypersonic speed relate nga aya chaka wanga missile thir salutuk le nem vek thei chu aven dan an thiam ni in anin soyani Fujian hian India chu cheman mo deuh turin anora ve ma na le